Ndabasuhuje mwese abadukurikiye ku Gisobanuro TV. Uyu ni umwanya tugiye guharira amakuru y'icyamamare Ashley Hall. Uyu abenshi mwawumenye muri iyi minsi ishize ubwo yari kumwe n'uwitwa Kagarara, umugabo wakoze ibidasanzwe, umugabo w'indashyikirwa, umugabo wicisha bugufi, ndetse umugabo wamenyaho byinshi ngiye kukubwira muri uyu mwanya. Ese Ashley Hall ni muntu ki? Ninde? Yahuye na Kagarara ate? Ikaze. Ashley Hall ni icyamamare ku mbuga nkoranyambaga kizwi cyane mu bikorwa by'imyitozo ngororamubiri. Yasuye u Rwanda nyuma yo kumenyekana binyuze ku munyarwanda Enoch Uwizeyimana uzwi nka Kagarara. Ubu yamaze kubatizwa n'icyo cyamamare cyane izina rya Ashley Small. Kagarara yamamaye amwigana imyitozo ndetse no hanze ku mbuga nkoranyambaga. Uruzinduko rwamugaragarije mu bikorwa bikurikira: Ashley Hall yahaye Kagarara imodoka ndetse n'inkunga ingana na miliyoni 7, ubwo kuri sheki yamuhaye hariho amadolari 5,000. Basuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Brother, thank you, bro. Yeah. Nice. Woo. Good. Basuye no kwibere rya I was born. yasuye urugo rw'umuhanzi The Ben ndetse banaganira ibintu bitandukanye, ndetse kandi babaje kuganira n'umuyobozi wa RDB. Ashley Hall yasezeranyije umuhanzi cyangwa se icyamamare kindi cyavutse gishya mu Rwanda, Ashley Small, amubwira ko azagaruka mu mezi 6 gusa aje kumureba. Nk'uko tubisoma ku kinyamakuru Igihe, kandi Enoch Uwizeyimana uzwi nka Kagarara yahawe imodoka yo mu bwoko bwa Kia Sportage n'igishoro cyarenga miliyoni 7,5, ubwo ni andi mu bihumbi 5 by'amadolari yamuhaye kuri sheki. Umunyamerika Ashley Hall wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera gukora siporo zitandukanye by'umwihariko kwiruka. Ibyo byabaye ubwo Ashley Hall, Indian Ashley ndetse na Ashley Small uzwi nka Kagarara bazengurukaga ibice bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali ku wa 10 Nyakanga 2026. Mu bikorwa bya Ashley Hall byo kuzenguruka Afurika, ni ibikorwa bakoze guhera mu gitondo cyo ku wa 10 Nyakanga 2026, aho uyu munyamerika na Kagarara wahawe izina rya Ashley Small na Indian Ashley basuye BK Arena bakinana nabo bahasanze umukino wa basketball. Aho kandi niho bahuriye na Iradukunda Wilson wamamaye nka Rutambi ku mbuga nkoranyambaga, watanze ikizamini cyo guhangana nawe bagakurura moto ebyiri ziri kugenda. Ibyo Ashley Hall yashoboye, ariko Indian Ashley Hall biramunanira. Ni mu gihe Ashley Small Kagarara yatsinze Rutambi gukora pompage, yongera gushimangira ko ari umwami w'iyi siporo. Bavuye muri BK Arena bakomeje muri stade y'Amahoro, iyi bahava bajya muri Zaria Cool, aho bahuriye na Mudahirwa Emmanuel uzwi ku izina rya Fisi, kuri ubu wiyise Aston Big, ariko ibi ntabwo byigeze bimuhira. Bahavuye berekeza muri Kigali Universe, ariko naho batunguriye Kagarara, bamuha imodoka na sheke y'ibihumbi 5 by'amadolari. Ni ibintu byatunguye Ashley Small, uwo ni Kagarara cyane, ndetse agaragaza amarangamutima. Ahantu hose Ashley Hall yagiye yajyanye na Ashley Hall Kagarara, dore ko ubwo yageraga i Kigali yavuze ko Ashley Small ariwe watumye amenya u Rwanda. Yavuze mu mvugo ugira uti: mvugishije ukuri, mbere ntabwo nari nzi u Rwanda, ni Ashley Small watumye ndumenya. Ku wa 16 Kamena 2026 nibwo Ashley Small yasangije abamukurikira amashusho atumiramo Ashley Hall gusura u Rwanda no kwibonera impano zidasanzwe z'Abanyarwanda bafite ubumuga. Kuva icyo gihe izina rya Ashley Small ryatangiye kwamamara cyane ku mbuga nkoranyambaga,
aho kuri ubu habarirwa abanyarwanda bafite umubare munini w'abamukurikira kuri Instagram kuko ubu barenze 450,000. Kwamamara kwe byihuse bitewe ahanini n'urugendo amaze iminsi akorana na Ashton Hall, umunyamerika wamamaye ku mbuga nkoranyambaga kubera amashusho agaragaza imyitozo ikomeye akora by'umwihariko iyo kwiruka. Uyu Ashton Hall kandi ni icyamamare kuko ku rubuga rwa Instagram afite abasaga 18,000,000 zimukurikira. Uyu kandi akaba yaraciye agahigo ko kuba afite video imaze kurebwa na 590,000 n'imisago. Uyu yiyemeje gufasha Ashton Small kugera nibura ku bamukurikira miliyoni kuri Instagram ndetse no kumushyigikira ku bindi bikorwa bitandukanye mu rugendo rwabo rwazengurukaga Afurika. U Rwanda rubaye igihugu gikurikira Ghana, Cameroon, Nigeria ndetse na Benin bagezemo. Niba ukunda ibiganiro tuzajya tukugezaho kandi ukaba ushaka kuzajya ubyumva, kanda subscribe kugira ngo ujye ubana natwe muri ibyo biganiro. Njye ndi Niyonsaba Emmanuel, iyi ni Igisobanuro TV, ndabakunda. Igisobanuro TV, across the land, together we rise, together we see, the future is bright with Igisobanuro TV.